Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli Allah Hazret, hürmetli Kamil Efendi, Şeyh Abdurrazak, Şeyh İshak Danış, din kardeşlerimiz. Barımızda da bu ulu bayramımız bilen kutlayıp, şunlap da bizim için bu bayram. Kimdir tıyıla, bidgat dese, onlara köp cevaplar bire olabız. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bu gününe hürmet ko'rsatgan mi? Albatta ko'rsatgan. Ossizliqlab ko'rsatgan. Chunki Muslim jiyintig'ida shunday bir hadis kela, bir vaqt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dushanba sayin tutila turgan uroza turida so'rov berdilar. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nechik javob qaytardi? Chunki bu kunimda men dunyoga keldim deb aytdi. Ya'ni bu mening tug'an kunim deb aytdi. Tug'an kunim bo'lgashidan men uroza tutaman. Ya'ni ibodat bilan ossizliqlab ko'rsatgan edi sevgili Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam. Tag'in bir misol, tag'in bir dalil. Bir mal'un kishi bor edi, Abu Lahab. Mal'un kishi. Onun turunda Allah subhanahu wa ta'ala bir surada jibardi. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Mal'un kishi. Jahannamlik kishi. Lakin şuna qaramasdan Buxoriy jiyintig'ida onun turunda bir hadis bor. Şuna qaramasdan Jahannamda dushanba sayin onun g'azabi yengil bo'lajak. Eshitganingiz bormi? Nega olay? Chunki u bir topqir Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning bu dunyoga keluvi turunda xabar olg'ach bik shodlana, bu xabarni keltirgan Suvaybini ozod eta, bir soriq shola, ya'ni shodligini bildira, shu nisbatdan dushanba yilda bir topqir tugal, o'tna sayin onun g'azabi yengil bo'lajak. Ko'rdingizmi? U dinsiz kishi, kafir kishi. Biz mu'minlar olarak Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning keluvini shodlansak, bunda nindi gunohi bo'lar? Tag'in bir dalil Allah subhanahu wa ta'ala o'zi qo'shadi bizga. Yunus surasining 58-oyatida Allah subhanahu wa ta'ala qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ayt ularga. Rabbimiz bizga bir fazilat bergan bo'lsa, bir rahmat jibergan bo'lsa, fa bizalika falyafrahu. Shuna mu'minlar shodlansinlar deydi. Ya'ni qisqachag'ini aytganda, Rabbimiz bizga bir rahmat berar ekan, biz shodlanirga tegish bo'lamiz. Rabbimiz qo'shadi. Rahmatlar orasida eng Alloh eng zo'r rahmat, nindi rahmat bo'ldi bo'lsa Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning keluvi. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin deb aytdi Alloh subhanahu va taala Anbiya surasida. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي محمد صلى الله عليه وسلم biz seni g'alimlarga rahmat bo'larak jibardik. Ya'ni in Alloh in zo'r rahmat bo'ldi bo'lsa Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning keluvi. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. İki şart var. Kimdir shunday so'rov beradi, bizga nega afatlar kela, qayg'u hasratlar kela? Rabbimiz subhanahu va taolo aytadi, ikki sabab bo'lsa bu qayg'u hasratlar sizga kelmas. Birinchi shartda va ma kana Allohu liyu'azzibahum, Alloh sizga bir qachon g'azab bermas, va anta fihim, ey Muhammad sen ular orasida bo'lganda. Va ma kana Allohu mu'azzibahum, Alloh bir qachon ularni g'azablamay, va hum yastaghfirun, agarda ular istig'for qilsalar. Agar da tavba qilsak, istig'for qilsak, Alloh subhanahu va taolo bir qachonda bizga g'azab bermas. Bir hadis borimizni bilamiz. Arba'in-an-Navaviyda 2-nomerdagi hadis. Onda ko'p so'rovlar beradi Jibril alayhisalom Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga. 3-so'rov bo'lar edi, akhbirni anil ihson. Ihson narsa degan so'z anlat menga. Peygamberimiz al-ihson narsa degan so'z. Anta ta'budu robbaka ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. U Allohni ko'rgan shekilli ibodat qilgan, uni ko'rmasanda bu ma'noni borimiz bilamiz. Lekin vaqif ikkinchi yerda qilsak, fa illam takun tuqmanda to'xta tarahu. Fa illam takun tarahu. Sen bo'lmaganda g'ina uni ko'ra olasan.
Синең әнәният, горурлык, тәкәбберлек юкка чыкканда гына Раббыбызны, ягъни җәннәткә кирип Раббыбызны күрә аласың. Фа илләм такун, син булмаганда гына тараху, аны күрә аласың ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм Абу Лахаб бер вакыт Кәгъбәтуллаһ янына килеп шундый бер дуа кыла. Абу Лахаб пәйгамбәрбезне таный иде. Шундый бер дуа кыла. Ва из قالوا اللهم أي اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك أجر ده محمد أيتكن سوزلары хак булса синең тарафыңнан индерелгән сүзләре булса فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم أجر ул хак сүзләре булса нәрсә әйтергә тиеш миңа хидаят бирше мине туры юлга бастыр эй Раббым дип әйтергә тиеш ләкин ул нәрсә дип әйтә فأمطر حجارة من السماء күктән ташлар яудырып безне үтер эй Раббым дип әйтә. Миңа шундый хакыйкать кирәкми дип әйтә Абу Лахаб. Ягъни тәкәббер булсак, гафу ит мине дип әйтә алмасак, Раббыбыз безгә җәза җибәрер. Аннан соң беренче чират аятта нәрсә дип әйтә? Ва анта фихим. Син алар арасында булганда гына безгә бернинди җавап килмәс, җәза килмәс. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям китте бит бу дөньядан китте. Шулай дип беләбез. Ләкин аның суннаты яши. Аның суннаты яши. Монда тасаввуфи башка бер мәгънә бар бу аятта. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безнең арабыздамы әле юк? Исәнме юкмы? Бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям булай дип әйтә. Кем миңа бер салават китерсә, Раббыбыз миңа рухымны кайтара, хәтта мин аңа җавап бирермен. Бу хадисны беләсез бит? Ягъни бер кеше миңа салават укыса, миңа рухым кайтарыла, мин бу кешегә салават укыйм. Без көн сайын ничә тапкыр салават укыйбыз? Ничә миллион мусульман көнне салават укыйлар. Һәр бер 5 вакыт намазыбызда да ассаламу алейка айюхан наби дип әйтеп шулай бит? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә җавап кайтара. Мәдинә Мунавварада секунд сайын, мизгел сайын һәр бер кеше пәйгамбәрбезгә ассаламу алейка я Расулуллаһ дип әйтә шулай бит? Димәк пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям мизгел сайын, секунд сайын җавап кайтара. Димәк ул исән, димәк ул безнең арабызда җәмәгать. Инде барыбызга да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның сөннәтенә үтеп яшәргә насыйп булсын. Әлбәттә без кайчак аны онытабыз. Ләкин аның сөннәте яшәгәндә генә безгә бернинди афат, җәза, кайгы, хәсрәт килмәс җәмәгать. Аллаһ субханаһу ва тааля кылган дуаларыбызны кабул итсен. Bizning gunohlarimizni гафу etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.